Anyang laki din! Unak laki din o nakaturog kan bakit? Pampanunutot nga rin ti pa nag-resign ko lakay. Adda ka di pa iti isyo. Nagsaritaan tamot ti may papanitiday tabanag bakit? Kaya't ko ti ag-resign. Makapabanog mo ti agisuro. Saan tayo nga nga agbisin no ag-resign na iti trabaho? Agtrabaho aklatamot bakit? No para kanyak. Nasaysayat mo't lang no ag-resign ka. Iti kasta, may pamaisam ta tinisyon mo kalag iti ubeng. Sa bali mo't lang ngamin no sika mismo nga inada ti mga sikaso kwada-kwada. O sige. Agaramid ak nga rudan iti resignation letter ko. Oy, bakit? Tapno saan mo't lang na masapul amang tangdan tayo iti kadwa tayo niti balay. Kasla saan mo't ten arum-rumor ni Matay? Orlan lakay. Diyan ka mo Apay ka di. Saan samot ten nga gisursuro? Kahit, anya ko maitakan ka. Uno, naikat mo't ten iti trabaho na. Ay, kat mapan ka iti ayanda taiso ti saludsudan ba kay? Day tangarod ti madmadlaw ko lakay. No iti, kat kanayon amasapa arumwar. Ita, saan mo't ten? Nilaang mo't lakay na ti makitkitak amasapsapa. Mangidasar ka kit din iti pamigatan ta. Saan ati biyag ti pada matao ti mapan mo bambantayan. Alam mo na, agsaludsudla ang datao, kastadagusan ti bagam, anya laki din. Adda imarites ko kan ka, Mari Gladys. Anya day tamare? Sigurado amabsog ka manan iti ibagak. Ay, kat ibaga mo na. Ni Matet, Mare. Apay ni Matet. Anya ti chismis maipapankan ko na. Saan samot ten nga gisursuro? Kasanomot anay bagam day ta. Yak mo ten makikita arong rumor, Mare. Amang ano nakalivlaang, Mare. Kaslasan mo't, Mare. Naikat siguro day di iti trabaho na. Nangato nga unay ti panagkita na iti bagihin na kat. Anya nga ita. Saludsudok to man ni tatang na numaranak, Mare. Uwan man, Mare. I-confirm mo tapno updated ta. Anya lakit din. Ano din nadamag ko, Matit anak ko. Nag-resign ka no, mat iti trabaho. Nauma ka din agisuro. Saan mo't kit di, tatang? Apay karon nag-resign ka kay. Makapabanog mo't ngamin ti agisuro, tata. Sa maysa. Nasaysayat no ag-resign na. Tapno may pamaysak ti atensyon ko kadagiti anak mi. Sa bagay Tapno saan na masapo lamang tangdan kayo iti katulong yo, anak ko. Wan tatang, husto tinakuna nila kay ko. Sa balilat tano siyak nga inada ti mga sikaso kadagiti anak mi. Pudno launay na anak ko. Mayat mitkid ti trabaho nila kay mo. Gumnood dati amom apag-sideliner. Mabalilat tabit. Tay work from home ako nada. Anyang aminan ti ko na mga ibagam mate? Planok ti online selling lakay. Kabailam ka de. Wen Tapno ada kumamat aramidat no sa anak abisi. Ay, sika ano nga ti planong bakit? Suportarang ka. Saan mat nga inora sa bantayak dagiti anak ta? No nakaturog da, wano ada da ija pagadalan. At least, ada kumamat aramidat dito'y balay. Anyang itila akong bakit? Kumpurmi Ay, nukas na ti planom, okay lang. Saan mo tatakas naglako? Tinapatag, at di mo baybayan, nagitubing. Wan lakay. Dalusak ti bakanti asiled, taiso ti agbalin a bodega. Kan isumatlangan ti pag-live selling no kwa. Una, nalawa mo dahil jay bakit? Matet, anak ko! Matet! Tatang, na kayo magayam. Nangyaga kiti natang, Emilio anak ko. Ni Matit ngay,
Madama ti live selling na tatang. Lukas ta. Online seller magaya man tanak ko. Wan tatang, isumot ti kaya't nakaramidan. No kasta nakaturog dagiti ubing, ag live selling matan. Malamad data na panuno niya. Kairugrugi na lang ka de. Itay pa'y tatang. Malpas ko dahil dyan maramdama. Ay, agtuga kayo ba ya? Agkapi kayo, tang. Agyaman na, anak ko. Amom na anya tinakitak idirabi imare. Anya day tamare. Nag-live selling mo ti college graduate akaro ba mare? Aguray ka. Ni ka di matet, tidakdak ka matang. Wan mare. Ay na, kumkumpurme mo ti ilaklako na iti online. No kasta, confirm nga rudan. Saanan nga gisurusuro. Day tala ang ti saan ko ang masigurado. Saan ko mat ngamin amaranranaan ni tatang na. Ang no kasta nga agla live selling matan. Ang mga no talagang awanan trabaho na mara. Siguro amare. Ay, piman mat amatet. College graduate, ngam online selling mat tibagsak na. Ay, naku nampay mare. Talaga akaasimat. Mabalintang sa lutsod, tata. Anya ti sa lutsodem, Susi. Pudno ka di tinadamag ko. Online seller ka no, matan ti anak yo a college graduate. Ha? Wait. Online selling matat baka kumikuman ni matit ita. Ay, piman mat talaga. Anya? Apay mat nga intulok na nga online selling ti bagsak na. Kunak man no adda diploma na. Ha? Apay, no dati diploma. Saan na mabaling ka online selling ka? Saan mat kit de? Ngam pangit nga minakit-kitaan tata. Nag-eskwela pa'y lang around. Nukas tamot lang ti trabaho kaya na. Anya lakit de. Ay, kaasimot ni Matet. Anya ti kunam, si Susi. Adda manen ti nag-deliver di tabalayda. Sigurado nga i-online selling naman ang dagi jay. Ay kat ba ama? Trabaho mo day jay. Wan ngam adda ayamot kas jay lakay. College graduate. Adda diploma na. Damag ko kat magna cum laude pay iti. Ngaman niya nga iti napasama. Online seller mo't ita. Na. Dahil tati pakaragsakam? Anya ko matidakas na no ag online selling ni Matet. Nakababain mo't Ti sigod a maestra, online seller ita. Ay unay kan aya. At least, no kayat na ti ag-apply manen, adda maipakita na a diploma na. Nalaka na lang ti mangalay ti trabaho, no kayat na. Unangam taag online selling. Nakababain mata, no adda nga agpay so diploma. Ngam, online seller ka mat. Amom si Susi, tila madlaw mo may. No day ta ti kayat na, ay kat paypayam anya ngay nga ro ti maramidam. Umanay day ta apang uyawam ijay tao. Day off mo ita, saan ka dilakay? Wan, apay aya. Si kapay man ti makaam mo ka dagiti ubing. Ta itulod ko ti order dagiti kalugaran tayo. Pangitulong dam aya. Itaayan ni Mari Petra lakay. O sige, siyak may lang timakam mo ka nagiti ubing. Agyaman naklakay. Agtugaw ka nga rudan. Ta itimplaan ka iti kape, masakbay arumwara. Mabayagan ka Lydia, bakit? Saan? I-deliver ko lang ti order da. Agsubli akmat la adagos. Ay, wun, Mare. Rinabiin samot ng ti panag-live selling na. Makitkitak iti Facebook.
Nakababain ti kasta. Naku nampay mare, no da tayo nga awan nalpas na, okay lang kuma. Ngam no iso a college graduate, ay iso a talaga mare. Nag-eskwela pa'y lang arod, no online selling mat lang tibagsak na. Speaking of the devil, kitaam no asino ti sumungad, mare. Ni matet ma. Sigurado nga order ti inigaman na anak kasupot, mare. Ay, piman mo't day ta a college graduate. Talagang agrig-rigat ang ti anak niya o tata. Ha? Agigigat? Wala, takaasi mo't. Online selling mo't ti trabaho na ita. Nadalos mo trabaho ti online selling. Iti kasta nga inaramid na. Kat iso ti mangipanagnak asaan nga amin a college graduate. Kat mayat ti biyagda. Siya, oray sa anak a college graduate. Makunak a mayat ti biyag ko. Kan saan ko nga idadaw ti bagi. Na, kasta ti mindset mo. Panangida down ka di, tinarabid ni Matet, para kin ka. No degree holder ka. Saan ay nababalin ka, online selling ka. Downgrade mat ngaminin, ano kas jay tata? Awan sir-serbi ti diploma, ano kas talaang? Basta tambok, sa balilat ta, no adda ti dalpas ti may sa tao. Kung saan agaputa kas jay ti pinili na trabaho. Kat pimpiman matang, praktikal lang ti anak ko. Iti kinarigat ti biyag ita. Sana nga uso ti aginarte. Ay, kaasi kamot matet. Ha? Agla-live selling kamot dun. Tay sumati kayat kong aramidan. Apay, inikat da ka iti trabaho? Asino matinang ibagakan ka na ikata? Apay nga rod, asaan ka matan nga agisursuro? Kinapudno na, siyak tinag-resign. Tapno maaywanak dagiti anak ko. Anya? Katno anya man ti makitkitam, choice ko matanday taa. Ang nakababain si ka. Anyat nakababain. College graduate ka? Ngam online seller ka? Anya ko mati nakababain iti dayjay. Kat choice ko mati online selling. Awan mati nang pilit kanyak. Anya nga rod ti serserbi ti diploma ngay no kasta. Adalat ta serbi ti diploma, si kahakit dimat. Kinabak ng matlaang dayjay. Sana basta-basta ti maadaan iti diploma niya. Kita ama, kat uray si ka. Pagad adalam latamat dagiti anak mo. Kat di mo mat sigurado, no anyan tumati trabaho apilihan da. Di mo ka di makita, nga aglang-langa ka, nakakaasi. Anya nga ti kayat mo asawan. Gaputada diploma mi, saanan ang mabalin nga online selling kami. Umanayan day ta apangidad daw nam kanya. Nag-online selling aklaan, nagbalinan nga isyo kan ka. Anya lakit din ay ha? Makapaburak mat ti dara ti kastangar aramidan da dya susi. Apay ba kay? College graduate ka, ngam online seller ka, kun kunanakit din kanyak. Anya? Ay, jak amo man no anya ti kapanunutan da dya babae. Agraman pa nag-online selling ko, isyo ken kwa na. Umapal lang siguro ken ka bakit? Ngamin, adda lang arudan diplomam, adda pa iti discard time. Jak maawatan ti kapanunutan dagita tattao lakay. Big deal ka dakwada no college graduate ka, kat saan ka amang opisina. Anyan ti parikot mo asos eh. Agraman pa nag-online selling ni bangat ko. Isyo ken ka. Nagpulong kan ka ni bakit mo? Susi, may salaang ti may bakan ka ha. Saan nga amin na college graduate? Wano degree holder ako nada. Kat kaya dadag trabaho iti gobyerno, wano pribado a sektor. Ngam saan arason da ita?
Tapno idadahon tayo ida. No para kanya, kat nakababain nga road. No para ken ka nakababain. Saan mat ken bakit ko? Proud to pa yung online seller. Kas makita kat naragsak mat iti trabaho a pinili na. No choice siguro. Iso nga online selling, tibagsak na. Saan ano choice, Susi? Isula ang tikayat na nga ramidan. At least, adda diploma. Adda pa'y diskarte na. Mabaling agaplay ti trabaho, no kaano kayat na. Siga ngay, detalangan makibibiyang tibiyag ti padam at tao ti paglaingam. Anya? Ay na, di nala maaklon a college graduate ni bakit na ngam online selling tibagsak na. Nagsardeng ka man si Kasusi. Pudno matibagbagak. Ay napakawa na mga po ay ha. Oo na yan nabiyag aya. At least, adda ti may panakil na a diploma na. Siga ngay, adda diploma? Ah? Tapno amom, nagrigat sa mo ti agadal. Narigat ti maaddaan iti diploma. Una, ngumanyat serserbi ng adda diplomam, no ti trabahom kat aglaklakulaan. No saan da akayat ti agtrabaho iti gobyerno, wenno iti pribado nga opisina. Choice da dayta. At least, adala ta diploma da. No para kanya, kinabak ng metlaeng dayjay. Iso nga rod apagad-adalin ta dagiti anak ta, tapno addan tumet ti diploma da. Uray saan ta asigurado. No anyan tumet ti trabaho, apilyan da. Anya laki, dain, irespitaw ti desisyon ti padamatao. Nawan na sayat nga ibagam, aguli magkalatan, di kagpakalaeng, tano adaman ti rumbang desisyon para itibiyagda, isuda ang mismo dayta. Saan kat asika? Ay anya laki, dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.